Ako želite dobro društvu i zajednici, svojoj domovini, onda ulažite u odgoj i obrazovanje. Ulažite u djecu jer dobro odgojeno dijete zasigurno će mnogo više vratiti cjelokupnoj svojoj zajednici. Mi iz humanitarne organizacije Help Others Salzburg već nekoliko godina, kada god nam se ukaže prilika, upravo sa velikim zadovoljstvom pomažemo naše najmlađe, posebno kroz proces obrazovanja. Pored samih učenika kojima na početku školskih godina doniramo školske ruksake i neophodan školski pribor, uveliko nastojimo pomoći i osposobiti ustanove, prostorije gdje se stiču nova znanja i iskustva. Tako smo na primjer na području Zvornika u više mahova realizovali akcije izgradnje, obnove i rekonstrukcije školskih prostorija. U centralnoj školi Zvornik u potpunosti smo renovirali učionicu vjeronauke. Pomagali smo i škole na Snagovu, Kulagradu, Diviću, Križevićima, gdje smo aktivno učestvovali u rekonstrukciji učionica, nabavci stolarije, mokrih čvorova i sl. Teško je sjetiti se svega šta smo ulagali, ali sve to smo radili kako bi djeci omogućili normalne uslove školovanja i boravka. Proteklih mjesec dana posebnu pažnju, a na poziv mještana, posvetili smo područnoj školi Goduš, koja pripada osnovnoj školi Sapna. Zamijenili smo stolariju, sređivali unutrašnje zidove, uredili podove, postavili zebra zavjese, a uz pomoć partnerske humanitarne organizacije Srcem za Podrinje Zvornik Snagovo obezbijedili smo i školske klupe i stolice. Evo, koristim priliku da se zahvalim humanitarnoj organizaciji Help Others i gospodinu Dževadu Islamoviću na uređenju školskih prostorija u područnoj školi Goduš, na opremanju školskim namještajem, prozorima, vratima. Gospodin Islamović i njegova organizacija su dali nemjerljiv doprinos da se nastavni proces u Godušu odvija još u boljim uslovima, da djeca imaju bolje uslove za učenje i rad, a isto tako da se osjećaju sigurnijim u prostoru gdje uče i rade sve ovo vrijeme. Zahvaljujem se što ste mi omogućili da mogu nekoliko riječi reći vezano za ovaj objekat. Ovaj objekat je rađen negdje 80. godina. Od tog momenta do dan danas u poslijeratnom periodu niko nije imao sluha da bi šta ulagao. Iako je nešto bilo je sitno, to je nezamarljivo bilo. Uglavnom, da li je to što mi živimo na ovim prostorima ovdje, što smo na isturenom dijelu, odnosno kao slijepo crijevo pa nisu imali sluha. Zahvaljujem se dobrim ljudima kao što je humanitarna organizacija Help Others iz Salzburga, koji su ljudi vrhunskog kvaliteta i ljudi humani. Neka im Bog čuva i neka im Bog da još bolje da posluju. Pritičali su nam u pomoć i pozamašna sredstva su nam uložili negdje između 15 možda i 20.000 maraka. Kompletno učionica je opremljena sa inventarom. Kad sam pomenuo inventar, želim ovom prilikom da se zahvalim i Srcu za Podrinje koji su donirali klupe i stolove. I zahvaljujem se još jednom Help Othersu koji stvarno su bili korektni, koji su ispoštovali sve što su obećali, čak i više nego što su bili planirali. Hvala svim ljudima koji su učestvovali u davanju te pomoći i poslao bi jednu poruku svim ljudima, neka malo otvore srca, jer danas je pomoć potrebna nama, sutra je vama. Hvala vam, još jednom, živi bili. U nadi da će naša pomoć biti od koristi našoj djeci u normalnom odvijanju nastavnih procesa, mi zahvaljujemo svima vama koji podržavate naš rad i trud. Mi ćemo u skladu sa mogućnostima i dalje nastaviti pružati pomoć tamo gdje je najneophodnija, te se nadamo da ćete nas u tome i podržavati, jer dobro se dobrim vraća. Hvala vam.